facht Botal Fìon ras Calderúm set Lana Lehana agus Calderú Rachel a sin chataliste bhí é seo agus chataliste Botal Fìon lemach harajin J idir a hacan a deachcinnte. Ha pickbull dipine. Lefa. Ha pag Ha. Oh well, thirsty work. Bishan ma gariru masurigus sin osglig. Yep, rainy. So, in teachcinnte, ladies, ha sin amach rudiken súli mi a bha sinne uair a choricin ma Oh, bha sin tapital an toch ddíchalach a rita ha seo a bhil hast jef sin amach ha sin a brion a bhí a dol a-mach. Slánte go sin? Slánte. So, a réad scrúteach a rinnead an America. A bhoireannaich gra gnéimead Oidhche amach le bhoireannaich eile gach darna lá fichad. Gus a bhí farach géin gus a bhí farach géin misneachal ha gan chuid sláint. Every 22 days had féimach girls' night. Agus chuideach ca 8 sa hoch sa chiad de bhoireannaich a gra go bhfuil Fìon riatanach son Oidhche a chuirseachad lena gals. A bhfuil sin gúntachuig. Ha me sé géntaach leis sin. O dinge na chéile géntaach leis sin? Well, mu dhéon Fìon ha dúsan sa chiad na chéile gúntachuig. A chainneal sinne i dol a-mach lásan. Stoch fé me le stoch a traum, ja. Yeah. A cha sin jan. sin No, gá ha me géntaach leis sin, ha mis mé le chóg chutramach ga de chláinting a bhí cáil na pálsagad is cáirí bhoireannaich eile díach sanna bhí capitaich agus a bring is chud úniseachad cáilach. Yeah, ha Fìon get a mi gragad mi gúntaach chuig ha chuideach snoch a bhí féchin na cara sin agad a sunis Fìon ach ha sin a bring a dúma bhí a dol a-mach. So, ha mi gynta, ha ho cwtramach agus ha ferach ging na séir a stewí live. Ha ma siarsis de therapy nach it. Sé. Ha, go iadach, láðanin yn nála, chan mi ferach ging. No. Yeah. Wel, ha sin iawn, a cha ddeith sé ha siw y gianw. Or can ma ha sin y bring ma fi ffola fi son Oidhche mach go biag agus son norsing golbani Fìon nio gas a fale. Ha sin iawn, agus yn nála geharid geose agus úta niste Rachel hacking iddi tíli Lana scoiad stewi. Chanje ma chyrras a ha sin. Agus sin y rwyd ystili niw riaf na te ma haus a dwy chui sin i fi coiad stewi clown li hangover orst. Yeah, chan i'r dwyni sydd Sé dú yn nóleg ac am yn blian sio. Fa brot je hangover ar am. Gwys gymig, chan mi smensi gyda mae'r cyn yw coig yn syfadding agus fa cydioch bug ar am. So, chan i lys am de fa smysa ffeim mi gra agus nôr sy'n fa frosi gofi ag yn tai ag charoi iawn ach fa gofi iawn ach chan mi smensi gyda och yn syfadding. So fa ac am ri díadach fónach rí me parent in de gra fé me dúm chuideach ige seo chaúringá gáí Hamidí. Sé dribblaid a hagam san isise fiús mur a héil glán sa dúich. Ma had cáí na séanfárantanach go ma had cáí chuid gin a chaile. Be mé sé dús go cú sa bhating. Fiús a stewi go a bhí éiad Oidhche mhòr Bí mi dúsgaig ag seach gúrin sa bhating ma. Cad i fi lad? Bí. Agus nór sin chanúra go tíle chatal. No. Agus ha sin Hanning nach Botal. gáú Fìon go leor. Yeah. Ach do chanúra go sa channa mi long lai. Sin jo ha mi gra chanúra go agus ha mi sin tíach mar ha mi program dyn iste. Sé. Agus ha mi dáchas go nachrich sin. Úrnan- Ach, ha ofasach. Wouldn't be me sé a géirí tra ach héit mé ras a chatal. A chanúra go. Héit mé ras a chatal ach yeah, ha me sé gúntacha mis munnach go háí Oidhche lena gals. Agus ag an nuair se go bhfuil sin mis munnach go bhfuil a chócútramach or ha na behanan acu ulat dalbanna is slia idealite a cútramach go bhfuil siúla crún cálaigh go fiisiú féin chom capatich muna hulas gal. Mu
mú gerin muna na ballaiche go taich a bhí brion mú rutan gárach deach hachásnach agus gása mar is tríche sé Botal Fìon a ha téis mine bhór. So gra right gals déisisin mine geall Jerag, o ja, missus, maar is tríche atá le Botal Fizz. Botal Fizz, Na boringút éiche a chruúchaig a bhí fé díadach glan hain perfect dé bhí ann. A dul go junior an táiseach. Okay. No? Yeah, go more. No, a mi fucking rydyn. Oh. Sorry nach sin Lana dolfring me activities is had ging fis am geweest. Oh, Gàidheal. Waar met jocht al ra. Golf, no. Oh no, Gàidheal mi son, ha sin snak in jaar like escape room of again. Actually ha skill geven jak een escape room. Natuurlijk, maar dan raak het die perfect night out goed is dol. Vin son dolku big snog. Agus Go vi codiwt. Na gals agus hasintál áiticinach gása sharing plates. Picky bits ha mi féin chom an nuas íochain. Oh yeah, actually, hasin a cat mag fork. Doink gan trinse. Agus hasin hasin táiseach le cocktail. Spicy margarita. Chomas a gas. An nuair sin Fìon son a bhórt. Agus a réad caileagan sin. Geall nó dearach. Ach chaneal mi botrachaigh le orange, chaneal mi botrachaigh le rosé. Oh, mi duli. Dúmsaí sin sin. Hatalium se margaritas. Nach tó. Spísrach. An talú mild, bland. Hatalium margaritas. Okay. Nu ha ho spísrach go bhfuil féidirach mar go bhfuil giche curry ag nó ná. Okay, well yeah, ha ír an far a bhela deach grod. Agus had sin idir bhiacam. A spicy margs nóir sin Fìon. Spicy marg, nóir sin Fìon picky bits ach. An rut is cutrimiche son a bhí dol a-mach Gàidheal sin cús ihe. Gàidhealú rollig amach as a type. Gàidheal calnas missen nuair a hair 3-course meal ha idir bhí chun mass a gas. Agus an nóir sin féin dol a-mach mi dol. Au, my vrú gor. A cha cwtioch ha dwyfilan. Nu na chailwydd gleawriche. Ha i mysio gwt God, I gar y siop bhíonnach in dheis. Agus va really fancy. Agus ha dwys sy'n ach crymach yn big a bydach mwsyd chorigingach. Agus slug it up. Small plates. A cha nóir sy'n chaising mach stewi live. Agus a stewi with the heatje va aging ddi fall off gus slíseach an chipsing. Cén agam mí agus mar chaid níomí chaising go go lunch chorig in a bhain bí an choí fein invites gáid mar seo agus chaising go lunch chorig in a bhain is bí go bhain bhain nachgus orn charóing fiús a fágal agus bhain nachgus orn agus choise sin sias ráú sin chippy. So ha dwyfilan. So yeah, a ha balance nuair a ha gra ha mi córsal lán. Agus an nuair sin ha mi minach hasin dal an barach cocktails. A just nog rút big dorach mar son cárig han ceol ma a Gàidheal rá art. An nuair sin ha mi son an eiche riatanach le chom big an downsa dhéanamh. Yeah. Downsa sein or si Karaoke activity. Sin Bhín tanna sin dhéanamh. A cha dúirs mí sin ha mi deachar son go bí na vibes adul agus deirigh na haiche ha mi géirí dul món agus han taxi carson na huarach is fallaf. Ruig an chips, cheese, curry sauce. Oh, yeah. Really? Curry sauce. Chips is cheese. Do you love chips is cheese? Really? No, chips, cheese, curry, no. Pakora. Oh, talium sa pakora. Dyn na hwyche. Shag. Agus a nuair sin choluas hat a gra salt and vinegar. Yes, ma set a holle han nam live agus han taxi an. Hallagachi. KO. Ma ha mi really sensible. Bí méid ma bhaise gnú se harsiam. Ma das trícha. Ach, seo perfect night out. Okay, perfect. Face mask ha mi glaniuske. All mis deach mi gam napi
perfect, yeah. Yep. Gàidheal, no. Chanan gyda luxury hana fi gych rwtygingach at sa haw mach sa mwy o'r charosyn ac inge nŵr y fasing ag salmarostig ag ysig nol sy'n olchai. Stoch gys yn triplod y facing. Yeah. Stocha o'r chabwrgwt biag i chianach ag dyr yn hynche. Agus chabro kitchens ac Sure, pot noodles of them. She, agus a cain No, ac am noodlin, Noodlin. Crisps. Agus charo cael ac am sach microwave. A cain ac am sa chili iachi agus i fi cwr. O, fa chosg ddys al. Mis mynd gyda'r am med uyn as y microwave. Se ik mor as yn hyffesam. Agus fa toast ac am chanio mi fuse caintach ar toaster ac am sa stoch gyda diolch aran y fan. Agus fa diolch hwyl cael y fac am mas y ffrydge ac am. Fa mae'r grym ac big ac am agus o fa e diolch. Agus fa lag nid y gwyd mi. Uyen, nid yma misys yn tol, fa microwavable pizzas ac am. Oh. Yn rod mago, charo ach wrnyn fydd y ffeimach eid. Cw you perfect night out. Chan je lwt yn uyen sa microwave. Rachel? O, channing fi Janu Jesho coleg. Yes. Nid chafi sy'n y tafert. Rhaid ni sy'n sy'n hen naid ac amser. Agus charo sy'n ag ac amser gyda Rachel y tiach gyda gychwyd chan o hwlyd dynia gyda diwe Jan Cyn Jackil ydych dw ost. O'r bi hana yn cwni. Bi mae'r saes se dw. Yn ie da hana dw. Mae'r saes Chanye, by the way. dw o'r am. Agus leis sin fa Rachel yn y deg stas chwyd chan o hwlyd dynia is chosig mysio ffein jesad fa jesad yn coleg. Agus chwyd mysio dres. Yn y gorym nach ro. Ha dres ba patraniad fa mi chod fa mysio bianw. Chwyd mi dres fa siar am agus nôr sy'n chosig mysio chan go father of Rachel. Agus fa eisiau na dws wars mi di Rich, na can diwm gyfelw hier i'r o hwlyd dynia dw o chwyd o'r. Agus wars Rachel diwm. Alilas am gwrs yn ein misio. Ryd gyma cwmnt a hawn, ach fi'n sys mynd i'ch gybytys anna gial. Sgas Hadyn je genus yn gytri cam eisiau pen dws. Ach no, had o meid sy'n sy'n i'n. Sorry, mae'n siaclich. Ach no, fa gys ac yn y coleg fa efing i fi ffein gys ac coleg wrth fa ffys ac am sy'n gyda rwyd ac yn eich cael. Leis gyda dw. Ruh-roh. Ach ffein jes alcohol. Fein jes alcohol. Han y drink. O, ha sy'n chos no. Chafi sy'n y tachyrst. Chafi sy'n y tachyrst. Chod dyrif. Ach, mae ha sy'n dal o'r blaen sŵda. Has not vision has or gaan nu os Carl Janu i'r malt so nyr ham i Gàidheal le dynnu bi falt Carl o'ch o'r Hagad mae haw posig nw mae haw i'ch banish ach nŵr y ffos mysio fa mi chod nerfach agus chod mi fi son bring di dyn sy'n bi agus chod mi son cws ol ach nŵr y ham i iddi fi na mae bridesmaid Oh yeah. Hashin Fashion Benish Macharish gyda fa mysio ffang yma sy'n gnwysio am myslím, že karstu go coig gwn sa vetting y fawn. Chasing i gan yn lepi gwa sa vetting. Fasing i trang gyrnig eich na dres ich yna gyn. Ach, fa ros borsel chan i lysym y ro. Chan i'w ffys really cain ac iddo bon noch. Tianw siwar. Ach, fa i fi coleg agos fa mysio jesio mu coig yn sa vetting. Chaning siawn sa vetting. Agos fa holding y dwys gys natches fa mysio dodge Michael. Fa holding y ffyddoch as yn tei mwr fa sio fa chos borsel. Stoch gyda si dy matting y siar mar ysio na fi fang coleg. Ha cain ac ymwyd o fa cho efing siacr o mysio jesio agos charwyd dinge bio as yn dadge geiri. Agos fa mysio just tei ddyn sy'n y brach o'r sy'n olwyd dinge. Agos sy'n hwrd i si, wel haffes am nach oring yw taf nio si coiw. So oes don hosioch o'r biws y sir sy'n agos y geiri brach o'r sianw. Ys geiri brin hwld dinge geiri bugs fes i anw. So fa ciarst ach mi ofsach heinski. Fa mysio yn wrth fa mi'n am fraismeid agos fa chairi ar am sy'n nyrwyd i anw. Fa mi jesal. Mysio hyd niach o fastug agos fa mi lwrsing jesal ag mi hiawr yn syfating. A chwrsiad ddiwm fa braid iddo da ddiwm haffes ac am sy'n gybiws yma anna fi Gianw diolchanans torsi dwnia fi relax. The same role. A ha cain yn orsing fa
tríúir an híte acham sa Goldbugs fizz. Agus Cuinim bha Flower Girls an chuideach is mé fiochan dí batainge churáda. Bha táir mór Flower Girls an agus mé fiochan dí pull-up sa síle churáda agus bha sin ulag fiochan dí chuideach ach ag nunám sé chéos a bhan áir bha sinúlaach cálaigh mar charagin agus bha clán an chuideach agus bha cho spórsal ach ag nunám Has spórsal chavings sanna bhí ná a bon noch a bheith deanú me se gúise húltinge. Fisam. So ha carad acanne a rain meise gnúis acin is glán hain. Agus jo charad a hínte niste. Agus ha ise is meise gnúis a dhéanú do na carte na haca ha pásaigh. Agus an nuí bha seach na racin nar bridesmaids. Bonkers. Agus apad upper son chefas genu meis gnúis ach bha is a choma agus like gets the party going like bha ceol like it agus ha cho even sa ceol lach agus a mi semúnach a réad a vibe like sé buin a bha son party a bhí acin a bhunain ach mar a grab nan ra ús a nervach ar a lá. Cuideach fa me sé pásach san English agus fa ma bhathir an agus thuirsí sé dúm. Had a henne vir go bhí seo. Chanir mé san deichking, ma ha bchór gan deoch a bhí orst dúpásach cúú, so gaf rútegingach ach gafir de hochger. Únig go leabhar annas teú live. So bha séneacham naché an goide. Chéineacham sa tíad réad a bíag, bha me brach go se bheith cho áling sa gáis, am smuint go raim me carriage in de bhad. Cho áling. Agus bha me muis tí do chuí so sa rós, bha. Bha séneaching a goideach noch, goideach noch carriage cho le croissant sa síle. Bha really snog ach ag an nunám cha nir mé ferachking idir lá fós mé Lana bainse, chara mi ferach gyn cho relaxed sin. Agus ha mis mynding gyfela na sér ma hawn at y fraids meid. Oh, ha. Channi lwaal nach Oh, ha. Channi mi bosi. Chwtioch. So, ha mi sé da hy feisting yn ysgys, ha mi tug sin gyfela dyrf ma haw posig. Ach, has nog gyfi codid carriage yn cyw. I know. Hap a down in the vacuum. The perfect night out agam. Yeah. Ach, if we find you colleague is notion hanning das on joch bek chanje go sin das on lunch ach stoch a mu kedoden agus hashing a kanjach agus bi glanje fien jo stoch fizz aking in hoshok agus hashing das on bi mu jak J agus J short of oh yeah sé mar sharing plates a ham agus hashing díoch fein Tar holkel the new ha noch is. No as je fijn tar je with een caileagan in the gooi. Agus een Noorsen stoch gewashing aan son unvoor. Agus een Noorsen is toch go thai sheintje. Agus toch go mi Noors dan ja ik me naje. Yes, Cinderella vibes. Hamische oavesoch gudesal edvi fakal. Tíadach bhí facail agus geanúne Irish Goodbye. Irish Goodbye. Chanje nu a ha mí dùsgadh cha mí fadach cin donna mé or chanje mis a han sé joch a van. I don't know her. Leave on a high. Leave on a high. Ach, had the hachar dat sa bí a bheit ma séuí with sa vating. Oh, I sack it Sahana. Haro usa aun. Agus Aper fialaga vakinje. Agus le Kiúr sa vatin. No, chanir cuinig in ná lá bú féicin gúnis bú gra ó cuine chaú jacha ó tríún sa vating, wa céún sa vating. Agus chanir fiús cuineach go dí roineat. Chanir listen of mín cóní again trochu leis sin. Ha mís mention uedan ha féin di éichen ná agus ha feed va agus boring áhúach son mu Coigun sweating, Sian sweating. Mar a savish. Ach, ma ha mi bdéine the perfect night out agam. Chanjam is am nye na heichen en dat ha mi sons gebi. Okay. Yeah. Or channing na lioness en jay ha kainam bliana son. Mis mis gen cold a bref agam an agus cha mi mach op agus
sé éich in a scoil bhan. Got a little bit out of hand, shall we say. Agus gúsc mí leis a bósacham a bheith chola sa gais. Chanig, no. No, féime mí. Rewind. Gúsc mí leis a fónacham a dul. Agus a bósacham a fón. Okay, really chuid Bha bos Rachel in a Fón gamónaich. agus dus a lepi ach Mis Lain. agus gúsc mí agus chuirte chanan go a-muigh geamaichean agus Bab seo bhí an ha mí sin mar leir sé och agus thug mí a fón agus thuirt mí beep agus bheit sin tú beep? well chaúing á fachil ra Dúlich. agus thuirte well all right thuirt mí ha okay well if I can dentist ha okay will you ceist leor ha okay bye so nach tú a fórsan nach bheit agus bheit chola chuteach ach sé lá an birthday go bham okay. so ach hat a dhéis mí rí duine so chuú am sin si go am deúan bheit mé nó sé fiad min sé agus bheit ceist leo mé dentist agus hí mí go dééis ga gom bheit ceist leo bheit lá trang ga gom sfad de lá an doras dul agus bheit fluúdig in na ting bheit carsin na ting bheit chocolate a ting a thuáile seo ting ach bheit cupboard a seoí taban daras agus bheit me sé tícha satal thula caileagan an cupboard ó charrámí san go bí is duine go dé an cóil a bre go a bhan Or chuirh appointment leis a dentist is dói. Well, sinna Romi gédi fasíir or a puring ó geanú ceir léo ach a mis men go rannica go céidir an cóigúir an sciomta asúta sé de chola bre anú nach éúirt mí sé. Agus is té ad opad bheit a cinní dul go event a choir cinna bhan ach bheit cho éing chanig mar cha boring ó seo dhéanúnis agus channe le am cimara a bab seo bhí ga dhéanú bab seo bhí dul amach chaning dáláid an neachcoin cha bhí charomí sinna a dhéanú díobh agus ach bab seo bhí ceir leás do a bhí amach go míonaiche us bheting agus nó sin dùsgadh sé an agus cúpa fe lá agus Bhín ceir leor bhí a spórsel bheit sin an bab seo bhí dul amach le thutinge bheith mopad cuiteach agus bheit sin má. A chapúing ó sin anúnis. Geamaichean sa hana. Perfect. Bhíon iad falla bhandaach am héin agus amach as a dúga sé ach bhíon is stoi an áidcin a chéile. Ideally le hot tub? Yes. Okay. But do like go sin bring mar a bhí dul amach. Well, no, ach sé. But dúlam go sin cúspra na episode. Okay, so no, ha mi a dúiacal, ha mi mach. Ach bhíon iad falláh an an tuichuidcin a chéile neo an na holiday le tuichuidcin. No, had sin sorry. Ha, agus ha da over an san sin, schiad dul amach, féimi seo at a channi mé géad activities a bí. Ha mi diolch an úneocha seachad codin na pal an a tuich Guys, the kitchen. Fír halum sa organised fun. Nach a lisacking in a sin. Yeah, half a sucking. Duh. Hasing a macking mi féin chom organised fun sa bí a bhí acham an seo. So, chile chum mai cheacham sa. Bhíon iad san a bhí an a holiday leidstocha le hot tub. Codin ag pals agam codi bhí cariad go móraching. Fìon snog ma. Bhí úneaching díadach a bhí gárach agus a bhí capataich a bhí bruing is doch a déanú bíoh cóla. Guna bhí déanú cús ach ag an nám bhíon an nóirsing a dùsgadh an tu eile agus chabhíú gacham de bhí coirt is seoigh fáin an alba. Bhíon iad fálah van do gacham héin. Sin na nó méid an perfect night out chhrúach sin bhíam. Agus há mi tuig sin nach mi
a-muigh mar go bíoh sa bhela, No, dul go le bíoh. sin lecht. Yeah. A cha bhíoh karaokean, ha bhíoh cocktail making an, ha bhíoh... Geamaichean? No, cha fi. No, ha bhíoh ach... Y far o'ch gedd mae'r snogberry bwyd. Yeah, no rutain mar sin. Stocha... Yeah, stocha geamaichean ga. Ach gynna fi ga fhoinaigeadh mar go bíoh. Gynna fi... Geamaichean farach gen meon itinerary. No. Right, so ha mis go ma organised, ha mis go ma minideach, ha Rachel Cuideach, agus nu de fós mi va schedule agam. Call sheet agad. Va. Agus nach mag a rá. Wel- Syn is sin fi gan a rami. Fan Wel, o'ch holichte. Usa freaking súlid, Rachel. Mis a memo. Hwyd Rachel a memo nu de fós misje, agus chadwg hys ferrichen. Chadwg at fiw súlid, va meir call sheet ianw va schedule an, va rwyd fad tídach. Ha, can even gyda o'r hamis mensch gyfodiad sy'n mar. Ha, cers gilior, ha, chill. Os gan yn gyfod ni shacking yn mar. Stoch yn highly strong. Ha mis son fodl ma. Hasing y ffollad edrych yn draste. Ei mysing y fi edrych, a whole thing edrych. So fe mae hi'n stwyn, wel, faws y as o'ch har, hamis mensching. Fa sy'n gilach y rwyrach. Chemical the whole thing is. Fiach yn eisiau whole thing angen basich yn a sio, fa efing y gwrdd y hash. Ha mis menschig nach de hwciad gyfeil a idir ielichtid nôr a haw ag banish nio rwyd ag ha gyma organised mar sy'n. Na ti fi diolch dol-a-mach yn leiche. So, chan i la rili gyda'r mynd o'ch gys taxi agos mae ialas at y ddys. Nio, mae ha ach gyda ffew wyth son gris. Tyfa mwy party. Se coach fa sio. Ach mae ha logistics am agos mae ha dwnig o fi giche agos mae ha dwnig o fi brying agos mae ha dawns o gyda Agus fa gym y bal cosian a lot. So fa sy'n y fiach yn ei ffain y mach as y sy'n. Musron geamaichean. Na chysyn y fan. Fi sy'n gyda fi... ras. Serafas. Fa mis serafas. Fi sy'n gyda fi stugtjes i'r gloch on the traffic fat wedi hitje. Mynach roshing i'r glwysyd. Ga fod nach rom eisiau driving of us. Hwrs diw mas i live. Ai sy'n rwyd ila. Hwrs diw mas i live. O, hadw a sy'n jalofyn. Agus fa mis sy'n ddyn ti live edge. Hwyd sy'n jalofyn a chadw'r Toen moet je hekelen zijn met gebied, maar dat wat ik hier. Gaan een keer alles maken met een gejal van de voornight. Yes, Shane, zijn het maar ha oidhche in leed de wie agad, mura heel jalaf en ik in de sjaar met een telefoon. Fem ik wat kun ik nu de washoes en arts gaan jou tras en al hij. Wie is jij eitje een maag? En na albums of ik het al op Facebook. No quality control. Gaat al kale wat gra. Oh wow, had alles rutiken. Had haast akkom. Had akkom met only me. Maar hashisha son sulegal. Pint Fìon. Maar hashisha son sulegal in de Facebook akkom zei. Wow. Bonkers. Tidach bonkers. Agus vik. Va bibo akkom sa sin. Va bibo akkom sa charomische gold. Nu de va meer bibo va meer rock. Van diach all about that love. Top 16 you're gonna be I mean Sanna. Okay. Okay. So and vir fall love on the holiday light. How me took sin on han responsibilities agad. How farach in fatte fall love. Good lord. Ach, vil in dói as a vision dol-a-mach fashion diach bringit na jalafan a victoria. Vil na night out akinge is atharrachadh. Vil at idir ielichtje han an díra gunje het draaste. Ach vil Oidhche an a-mach jiffer fiústa gunneoke mar hat in isje an a Well, hakusin dŵr. Hakusin dŵr. Ga boring os vi dol-a-mach. Vi eich darne fiche bla. Ik sin je, honestly, nu de van mij al hij film ik met dol-a-mach 3 jaar keer oor se jacht, maar goedje barach. Agus we totaal gaan een club. Agus £1 single, £2 double. Well, bij mij zit al raar. We zien je geno kitties. Oh, big. Oh, wie? Ja, we zien geno kitties. Gaan je erg het doen je. Oh, ja, fiúna an sin bhile bhí sin bhí cúpa plastic game. A big úsa dul leis an hití no. No, well, bhí go drasta dhéist. Ach, bha kitty. Doch go dúine géisteach sa fiús fisach go dé hanna kitty.
Ach, stocha go bit ní géisteach sa bhí fasach go déanana. Och, féimi go bhéil. No, ach, so, Kitty, ach, rhaid ni erigyd ag dyn ysdi, biad diolch clech gyda ffónig yn ach gyda carsten. Fydd du cwyd erigyd stiach go cwpa plastic, ma dda sag. Ha, mi smŵn, ach, féimi go bhéil is ag hwyl ydyn nhw'n gydi. Ach, a cwyn ac am sydd fydd sy'n jesbyd ag tosiach hwysyn fydd sy'n jesbyd y fydd sy'n cwyd ffychyd nawch dan nio jich. Wow. Jake not yn tosioch. Jich nawch tosiach snor sy'n ffychyd. Ach, fydd sy'n le ffychyd nawch fydd du oer na hyd le Kitty as yn rodwnia i'r ffychyd nawch. Agus stoch yn na la, fi has ar y gydawn. Stoch Dyna gybi. dig Ach, o'i. nisje. Naich. Jich nawch ha hoef yn gyro sy'n gydys bydd gygur sy'n jich nawch stiach yn y chwb yn dynnu. Mae fel fforstynach. Aha. Had eich du da round le sy'n yn nisje. Yn y Sy'n as hwnnw. yn gael. Agus Ha ha cwydach y hoder. gra gyfel clubs y bas ach yn, ach yn. Ha, agus. Hanya club girl of hwnnw. O, Wel, chan i'n mysio edrych fi like- yn y clubs yn unio fod Fi'n sydd olg yn y scabby clubs, a fa sŵr agus, like, sy'n yr yfad yn iawn, like, platforms, peplum dresses. Charo mysio olg, charo mysio riaf actually clubbing an y glas o'ch yw. Nach ro? No, or chamisio an o'ch an donation. Fi'n sydd So, olg y clubs an y nid y- donation, hive loyal of hwnnw sa. Fa me sian ôl sticky hei floors. donation Oh, agus fa ha mi iolwch iddo heb till 5. Ha mi iolwch in that shit agus ha... Fel a has dawn? Chadis mi. Efeil? Ba tu lach yn sy'n gyda gwnia. Haif til Na five, can yeah. No, mis mynd i gyfel hasal. Chani mi Institution ffeindio. hon. Chan i'n mis Fad y Gianna Rytten agus seo nyrfa mae fawr really ymach mae fawr onyd. Se UV shot fan. Oeh, di asio. Fad y tor shot eir ach fa mw 100 milliliter o'r fad y cwyd. Oh, Fad y cwyd. Chanio Cinnamon sin, vodka, my God. vodka, like blue absinthe threads agus fel coit. Yes, ach fel lwyd down in one. Ach can na Gareth. clubbichen. Please drink Vai di responsibly. checking i golhwy, yeah, vai di checking i golhwy yn leitio, it's on grish. Agus va fi'n sydd og y clubbichen yn orsing, fi'n sydd og y clubbichen yn glasgow cwtioch nyr fa meog. Ach yn orsing glwys me go chani landsgerach agus fa me bliannaich yn y sy'n, ik sal môr. Ef ag maid yr gael leitio efo fi dog y clubbichen. Oh, Nu, de wij bingen zijn van mijn jiddel gesmenting van de clubje aan het donation agus ne eich yn mach aan het donation. Wat goh, maar gaan je bjarlem se vi aan het teisheintje. O, ha mi gynt o, ach i'r nun am ha mi smyndio gyda clubbichen, ha mi gynt o clubbichen i'r basach i. Yeah. O'r fa mysio bring di braw med my ffiwyr, agus faes na gradium, o ha fi dynnu dawnt o'n y clubbichen tyri hana. Give it a Gianna. Wel, sy'n hwrs mysio, di fes siwt iawn am yta. Hwrs a bysyn diolch a siesu sy'n tygol. How's your down to? How's your pocket? No, ach ha fi at y tianw sy'n eddigol sgyn glar cwtio cyng a hat. Hywns gyfer ffónig yn live eich cwlw dyn ni'n nysio le cam. Agus fa sy'n iacyn, fa camera edd mwyn waith. En doe je love, en doe je love. Ja. Ach, nysio ha egol chymor o'r sgyn glar cwtio cyng a hat a ys gy landig sy'n yn orsing edrych mi an yn socialte nach biad fuse y dawnse an y glwb ich. Sy'n yw hwrs ys yn diwm a ys sat on y fa mysio an y glwb. So, stoch y gyfer clwb ich yn has dawns gybi Oh, gang yn gol lawn. Agus gaan yn gybysing edad nar A fel yw ffaith chi'n gyfle dy Gianna na siorsa agus ha mi smynach ag maris trica bydd bi iad bi iad gan Gianna tron la agus se like over 30 clubbing. Oh, chwn i'n bysyn bi animag gan gianw an Yeah, agus and yeah. Vicky McClure fo Line of Duty. Gaan je misher son of vi aan een club? Chan yn y mis. Ach, sy'n y Ais chan i'n job watcher am tad tron las had... Oh, sy'n cael cringe. O, ha mi swyndig... well, Stoch mis y gyfeil i gaman ach, how cares? Tron la, agus chan i lw norsing mach... Sy'n yn age bracket ac yn ynys. Gaan je? Mae'n yn rhaid sy'n ydol club. I chanyelas am y fashion stiach. O'r chanyelas Nee, All right, how right. cares? How Fel cares? si eisiau cael son y fingo. Agus gyda Charo mi rhaid red feg of bingo horn. actually agus ha mi crit. Chafi na cardigans ac am y ffain tarsing yn ddara sa No, ha fi. Wel, Okay, hang on. nana, halag achi. Ach, ha fi o feichting.
Ha chóirsa a dtíom sa bhí an na glub tuúis. No, ha rohé. Ha mí sminging me ha uíachgad an sa geal a ha sé. Gàidheal. An sa geal ha uíachgad na ceol damsa. Ha stoch het geallichte. Ach, Nuair a bhí bring na níide. No, farcha tú sin mar nuair a bheith gíise mú gúneach a galtra gobig dúine gan chláir. Farcha tú sin mí a hanna iste ach bhoireannaich an níon. Agus ha bailach na clúis agus she's agus. Yeah. Agus ha cho éhain. Hai, cho éhain. Ha sin je rá ús an a bhí as a chlub. Nuair a bheith cháirtarm go láin, ha mi chá méis tá sin sin match. Hai, Mac, I don't seo cóir to be for you, Lana. No, fé mé suúiad má mám. Dé an leiche is séir a bhaú díomh mach mar go bíoh dé an leiche a séir a bhaú. Channeal me se santáischa ar fé mé mís ménecha. Ha am níos meine chu chuideach. Channeal am boringá. Is fel éicheachad? Channeas go bhfuil an nuicheacham a cha lás Joey Life sé rud cutramach a bheits a sin gúí mar olanis go bí céalagan ar an nuiche ne downtaid choricing Oidhche fór agin. Agus an nóir sin bhíh sin a dulchan sése an nála. Agus bhíh seis fata agin. Agus bhíh ceálan bhíh duine a thuirt instrument sin lewa ach bhíh sin i gíche rutagin a dáiseach. A minn créitin go béis sin a dulán mar is tríche gus rutagin ach ihe san lunchid choricing. As char ar bhrein bhfuil agin ik zal hem hoor. Ga er ook het ach. Scampi's chips. Een aardwater, no, niet jij. Ja. Nio canteen in tocht. Right, fast zeg Lana sapit. Fim no carry is. Oh, va, ja. Agus bhí sin dul an cú lá bhfuil sé súmach ó ha cuineam dé bashing a goal as well as bring is shot. Cha sin an an lunch agus há sin an nóirsing. Me cí tucha gaf sin cider nu ga dúirt cingach is há sin nóirsing a bhí gáil na shots a bheit seo is ra flatlines. Agus sé hanna flatline ach sambuca Tabasco Scoot. tequila. Good, yeah. Things are marav. I mean, office could have flatlined. Agus ach bha leine sa bhíon de Tabasco sin bh go leine de Tabasco sa Good, bhíon. yeah. Agus bha colocht a bhí gáil curry. Ach bha sin trúmsing orn. Agus bha chan is fiús coineam ach a bha lá iad léaching. Agus go sin chlad lá sé chad cád in na carriageanaching, bha sin ula gawn agus bha cho éving. Yeah, no, now again. Agus ha cúineam tíadach go a láid fat cho éving agus bha sin cho ág agus chad á erigad sa bíaching a bha sin a geamach na shot sa bha seo a hiúd go cho láid agus búragá sin Sin na lion is shad. Yeah, sé éidir dealbhan go ha sin in is súlí mé sin sé quantity over quality. Ach na lines nuair bheith a grad perfect night out sé Fìon bha. Agus cocktails ma. I mean, smith na lines that ha cardgrú sé actually blast na jochan. Chanje tíadach ha me sé sonna bhí madway. Yeah, crit me go bhit sin an ach ik kan naam ha mis munding go na a hou ook ha o beautydag ha bounce back agat na séir. Ha díach han nu also vi gal kus nuiste gunna vi gaiach ging an alba ach nu ha san nolhai agus codi carriagean agus ha ook ha het gealichtje agus va laid leaking Sunday sesh. Ha kun je van me actually chud me teach gedach go Paul go bhí chin gaiid ód bhí sinne chuideach go dulgus an balcáise chaiad. Agus bhí sin ulag tíncóla ag míon lá. Agus bha nó láichan a bheit seo bhí sin atáise ag míon lá agus bhí sin ann go míon leiche nuair a gúnach a sinse. Agus bha na láichan sin
fada agus éhing agus fa chula duine cuma muna bheith orst. Sin rud mí an clubichan fa agad trí féin Gàidheal agus bhí dreichan orst nó híls. Cúteach má hádal siú haibh agus tá sin éiad deiride go bhfuil haibh has fóscailte an. Channe sin déanú plugad a haibh. Channe mé san cusad a Níl mé son rumar a háiseach go bhfuil clubichan éileanna donéan agus sin an horse club sa bídí umsa donéan fi bhí. No, a channe like club girly le dress like stalúms ví dol a-mach tú cóirse. Yeah. Well, bhí sinne bha Cha bhí tú a gra sin nu bheith óchtí bliana dhéis Lana bhí. No, honestly. Cha bhí tú. No, Bhí sin dal an go trí. Channe sé deach ó héit sin jams ha go súr seach agus is bhí tú pegar a weekend a cha bhíh dúlún go dúirstún. So cha bhí sin dal an a weekend a cha rá sin dal a féig son a go go club. Yeah. Ha bhíú féiching sin tuileach na student deals a séile agus go bhéad rud an ann ha bhí mise cuú stocha go bhéile tásdánach bheit sin bhí cumanta bhí sinne dul chuna nach chéil foscailte tuileach bhí sinne dul chun ABC an glasachó agus RIP go love in ABC ach Sochaíhall. ha? Sochaíhall Street. Yeah, Sochaíhall. Agus channe sin an tuileach. Ach sin dola sin agus bheit díalsach go san aonais agus bheit na thuichan an sin uabhasach chéin má. Ach stocha go síise háisiú na soicin na hamis ach bheit godé seán luair bheit mis sanolchaid agus ha bhíh sinne bhíh tú féineachta cuiteach deadal chu orstanach is cha. Oh yeah. Le Jeans and a nice top. Jeans and a nice top. And a nice top. Yeah. Anna. Yeah. Jeans and a nice top. Sin I bheit áring sanna chulasca agus... Skinny jeans. Yeah, aha, agus... Ma jeggings bad Yeah, oh, Yeah, yeah. Dresses. No, jeans and a nice top. Va mad bodycon. Oh, well, no. no, Channe body con gal. Chan body gás sin nu ar am Peplum girl a bhunnam says an cos bá féinne bodycon a an nuair sin bheit rud a bheit fallach de bhrú agus de hip dips. Yeah. De hip dips. Yeah, jeans and a nice top. A mí sa bhéineach in na lion sa nan rá acum sí uair in na híte chu seachad de féin Gàidheal. Cálaigh. Cálaigh, okay, cool. Yeah, dhéanaan sin. Ach, mar a trícha sé jeans and a nice top nó sin has a uniform. Sé. A mis mentioning na lines. A blazer. A blazers na hau cúdorst. Chan in gyfel a cwtioch rwyd a ha gos i arach i cwyw. Cha feing a cwyd yn rwyd ar am trich y has sy'n diolch grysal. Ach as a la fawn va mi cwyd yn rwyd ar am wadnyn ach va mi yn coni a ffadach chi'n och a nwring y sy'n chwyd ar am. Ha mi y sy'n chwyd ar am ffich y dwyd, jeich tri uad. Ach na lain se channe mi smennach sin iad agus ha mi ceannach rud an ha cord am agus ha sin a gealaigte. Ach, dí me a hashing is night out in isiste, tach go é mar a bhashing. Well, chanin se go bhfuil mí na scéalach ach I trap me dhéirigh bheith úsaice tá Jacobse. Jaak misise me unorstíag. Cwnne chaiw sa gan yn lepi a Lana? Seach. Uair yn syfadding. Chai ceolwch chi? Yeah. Uair yn syfadding. Agus. Lear me a dishwasher. Agus. Ni lwys y ceolwch. Edrych sy'n hamis mention gyfel. Sy'n... Cwn iawn sy'n dolgad epi? No. Mas Gianno wrap up. Mas Gianno wrap up a show, Rachel. Cym yn y haws yn isiste is night out. Dach gyda mawr a faw. Nu oedd hamis y dol a-mach, hamis y dol a-mach. A-mach. Tuki mi sin o mwyd a hyn O manara sy'n hamis dol i gra. Yeah. Tuki mi sin. Chanio sy'n y tachor trich gyda. Agus sin yn nyfr a chosori sin nyr a haw mach o gra. Wel, ffeimi mi gach rwyd ein a machas yn eich a sio. O, fa dŵl am grom yn dol ein as leis sy'n ach. Yn ysyn fel. Rachel Fielbach, mahon. Totes, chanel. Agus Hannah? Ha misise, ha fi sy'n colwch di
nátar tí cartún is chodaking to Mum's Gone Wild. Bí mis díadach dul Beautiful. And another thing. Yeah. No, channe díadach sin. Channe díadach cos bhfuil méid san brúing. Ach, ha mé gáí san na chularút íaching a héad a chláir bí a bhí san na chularút íaching is Botal Fìon. Dhéh sin bhil, dhéh sin togail, dhéh sin togail. Débhíonn sin son críocha chuid aperitif, deoch mé dhéirigh na heiche, dé gasú. Billy's. Na bhaith a céalach go. Oh, ach an well, gaing rutaging mach látir a bheit furasta go leor. Chanéil uis a biacham sel na cocktails ag tíidir na Oidhche. Is go bethe? Us go bestócha ach a cuineam go mé unduras háisi cuidiging chu orstúisteach son na grónís agus chuis me se dúa. No, ha mé fallach. Mis dul iachi. Agus lei sin? A mé fallach. Eiche bhile. Well, ga cin siú le amaretto sour. Tíidir na heiche. Ag na heiche agus leis sin sé deireadh na hepa ham. Sé ding 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 ding. Last starters. And a solid chef. Sin a go bheith bhaine seo é fast Botal Fìon Botal ile Gàidheal ach tachbalibh is anna bhí géisteach. Seig agus cuinig me siú son ísegain muna na nights out. Cíalach neo nach chuid bulach a cíalach. Bheith sin. Uamh sa chéin tal sin an ráisiú son seluitig gan na DMs ag BBC Radio na Gàidheal. Chana náhuras. Tíari maha. Jerry.